inzoga, agasembuye, agacupa n'andi mazina wayita. Bamwe bayizi nk'ikinyobwa cyiza abantu baganiriraho kandi bakagihigiraho imihigo mu gitaramo cy'abahizi. Abandi bati ni ikizira, ni ikiyobyabwenge, ni haramu. Abaganga bati munywe resi cyangwa munywe mu rugero. Uru rugero ni uruhe? Kubera iki tugomba kunywa mu rugero? Tubahaye ikaze kuri MIK TV, aho tuganirira uko twabungabunga ubuzima bwacu n'abacu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze. Muri kumwe n'impuguke MT. Ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima World Health Organization kibona inzoga n'ibiyobyabwenge muri rusange nk'ikibazo cyo kwitabwaho, kuko abasaga miliyoni 3 ku mwaka bicwa n'indwara zifite aho zihurira n'ikoresha ry'ibiyobyabwenge, ndetse mu masegonda 10 gusa umuntu umwe ku isi aba apfuye azize kunywa inzoga cyangwa ibisindisha. Muri Bibiliya yaba iyera cyangwa intagatifu, yewe na Korowani ntiyacitswe. Ibi byose bihuriza hamwe bikagira biti vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Ibi tubisanga mu Migani ibice 20 umurongo wa 1. Nguko uko bamwe bahisemo kuzireka burundu, abandi bemera ko kunywa nyinshi ari cyo kibazo, bati tuzanywa mu rugero. Uru rugero ni uruhe? K'inzoga cyangwa ibisindisha bigira imisemburo volte itandukanye. Ni ikihe gipimo fatizo ngo nibura abanywa banywe ariko babungabunga n'ubuzima bwabo? Abashakashatsi benshi batandukanye batanze umwanya wabo, bakoresha n'ubwenge bwabo ndetse n'ubutunzi bw'ibihugu burahatikirira ngo batubonere igisubizo cy'iki kibazo. Bose icyo bahurizaho ni uko inzoga atari nziza ku buzima bwacu, ku rwego zishobora gutera indwara zitandukanye zirimo na kanseri nyinshi zitandukanye. Bumwe mu bushakashatsi bwakorewe muri Amerika bugira inama abahisemo kunywa ko banywa muri uru rugero. Bugira inama abagore cyangwa abakobwa kutarenza inite 1 standard drink imwe ku munsi cyangwa inite 7 mu cyumweru. Naho abagabo cyangwa abasore ntibarenze inite 2 ku munsi cyangwa inite 14 mu cyumweru. Iri tandukaniro ntirishingiye mu mbaraga cyangwa ikindi kintu, ahubwo rishingiye ku bushobozi bwo kuba bamwe bashobora gutwita, abandi bakaba badashobora gutwita. Naho uwo ari we wese urengeje imyaka 65 ntagomba kurenza inite 1. Abana bari munsi y'imyaka 18 ntibakwiriye kunywa inzoga habe namba. Abagore batwite nabo ntibakwiriye kunywa inzoga habe namba. Wakwibaza uti inite 1 standard drink ni iki? Inite ni urugero rupima ingano y'ibisindisha. Inite igenwa na volte y'inzoga uhisemo kunywa. Urugero, inzoga ya volte iri munsi ya 5% dukunze kwita regular beer, bivuze ko mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwawe, niba uri umugabo cyangwa umusore, ntiwakarengeje inite 2 zingana na mililitre 750. Izi ni nka primus imwe nini mu bimba. Niba uri umugore cyangwa umukobwa, mililitre 375. Izi ni nka primus imwe ntoya cyangwa mitsingi ntoya, bivuze ko imwe ku munsi ihagije ku bagore cyangwa abakobwa. Uhisemo kunywa inzoga ya volte 7, burya ntiwakarengeje mililitre 500 ku munsi niba uri umugabo cyangwa umusore, naho ku mugore ni mililitre 250 gusa. Uhisemo kunywa inzoga ifite volte hagati ya 11 kugeza kuri 15,
Iki ni icyiciro amarikeri nka red wine, white wine n'andi abarizwamo. Ntiwakarengeje mililitiro 300 ku munsi niba uri umugabo cyangwa umusore. Mililitiro 300 ku munsi zingana na fanta imwe. Ariko niba uri umugore cyangwa umukobwa, mililitiro 150 ku munsi zingana n'igice cya fanta. Uhisemo kunywa inzoga ifite volte ya 40%, urugero nka vodka, gin, whisky n'izindi, wakanyoye hagati ya mililitiro 60 na mililitiro 90 niba uri umugabo cyangwa umusore. Mililitiro 60 zingana n'udushoti 2. Abanywa hard liquor, icyo bita shoti, muracyumva. Ariko niba uri umugore cyangwa umukobwa, mililitiro 30 kugeza kuri mililitiro 45 zingana n'agashoti kamwe. Dore zimwe mu ndwara zifite aho zihurira no kunywa ibisindisha. Iya mbere ni indwara y'umwijima yitwa cirrhose, aho uyirwaye arangwa n'urushwima. Iya kabiri ni indwara y'impindura, aho impindura ibyimba, pancreatitis, uyirwaye arangwa no kuruka. Iya gatatu ni depression, indwara y'imitekerereze ishobora no gutera uyirwaye kwiyahura. Iya kane ni kanseri y'ibere ku badamu. Iya gatanu umuvuduko w'amaraso ushobora kugeza ku burwayi bw'umutima na stroke. Iyindi nanone ni uburwayi bufata urwungano ngogozi, harimo na kanseri y'amara. Bumwe mu bushakashatsi bugaragaza ko nta kigero cy'inzoga wavuga ko 100% kidateza ibyago ubuzima bw'abantu. Ni nayo mpamvu dusoza tubwira abahisemo kuzireka burundu n'undi wese wabiyungaho uhereye uyu munsi tuti komeza inzira watangiye, ubuzima buzira umuze muri kumwe. Abahisemo kuzinywa namwe tuti munywe mu rugero tuvuze haruguru. Turabashimiye mwese, mugire ubuzima bwiza buzira umuze.